Carabao Arsenal bera ye apa we are there ato pego moro wa chiel. Kanye ko jolo ka met. Yes, 4012 in my nano Tommy Bear TV man and Mr. Laughter kikoma yete kid winin matini mawatika kilu lokum turu mapat dichu matika kati man Tommy Bear TV and kono kiluwane Mr. Laughter mawatika nano lokum turu manin matini wa merwa kilbot wu wangeyo ni turu ti madwung tutual gi report mati now local sports makere mati ena yene turu ti men madwung ta ken gang ma yene kumikache etie kikituk mga ken wek wangi Tommy Bear TV wek olo to ben wanen kid machalo no watwaro kilo ne bot wukor ki kore man eni Tommy Bear na wachirwa neno tuku madiet mobedo tie man i Carabao Cup Arsenal gumaro match i ching Newcastle gola ya Rio i kumtong weno. Now, ene yekom talking point ma diet mama tiene wa mere wa nen kon wan machalo Tommy Bear TV wa nen kon ken machalo Arsenal gumar match kere i ching Newcastle pero gen ma lik ma right tutwal ken ma wa nen kere gola yang wen i aggregate ma peu kelo kid ngunyo moge kene kom Arsenal ko tamane gen gibi chero gang pa Newcastle olo to gibi dugu chien ken mano ke go gi kere first leg ato peu lara gumar match wakta diet bu ko ngom motibe in ma pe neno nyungen me neno don't want neno kit machalo Roma rising ke to ene now Newcastle ti club mo ma pol kar dano ter mere chalo way club ma petek to al baramera wuchu ne Newcastle ti kien club ma diet ma lo ke England ke neno kar ma yang chon cha kar pa Alan Shearer ki Newcastle no biro club ma diet ma dano ma war Newcastle England wong ma tek to al ka che nen geno go Arsenal kire ne petit pa da petit bu but and man kirgi bedi Arsenal no go Man City madong mere tie manong benga ba ngeni season ni Man City petika timo gi moga ken down tam ni kita dong Man City ko mar maji ching Arsenal go ya beach Arsenal do be Real with Newcastle at a penalty me kumero petien lo ngo tien lo ke tie ko man ma ana mera tit bu ko lo tua wanero kong Newcastle kin ma go to kere inero ma la woni obero to mo ma tek to al ku katiki formation me 5 Warangedo kado ikar block a beach kolo angeja 5-3-1 ma yedi kumi 5-3-2 I mean ma initu nana ne in petie kid yo mo ke kan ki Arsenal me donyo dak meteme wan golo de ne kon wonen kon statistics kada which you can machalo to no bero kere statistics mi to en matin ne market motub kere wange ngen Arsenal obero ki shot on target maromo nyiga ya dek Newcastle beno bedo ke romo nyiga dek Newcastle moro gola rio golo kono a ke bod mafi ma eno moro mero chane first half ki dong bene godon moro second half mono de ke khay Pierre Beach nenon itieni oluto ket machalo no Arsenal cerke kono no Arsenal betimo gi moma be ket machalo wano ke ne bedo ka biak ko neke ni Arsenal tima tek na ket mu go ma sir ne go be cer kono no ge rien with Newcastle Newcastle ka de strategy mogo ma ke na statistics eni shots pa Arsenal bedo ko na parchel eto on target bedo nyiga dek Newcastle bedo ki shots bena pa eto geno bedo ki on target dek ki dong bene ke nen ma be possession pa Arsenal bedo matie Pierre bor we Pierre Michel we bor ki dong pa Newcastle bedo Pierre dek we rio kade bien neno a passes mogo Arsenal bedo ki passes mia dek Pierre Michel ki dong Newcastle bedo ki passes ma Roma mia chel Pierre we chel non kona pa Arsenal bedo ye apa we dek eto pego moro wa chel kanye ko jolo loka met pegu mar banyige kona juino ke ngene Arsenal gene lok me kona ni dongi ge dongi be dongi lo ne payoti me ko mero beru mere chalo wano ngiro oberu mere chalo training ma pe ko meta tem wa wai mo ke kan ni wo ke kona ne now wangi ni false bera pa we rio kidong yelo ka bera dek ba Arsenal kidong Manchester I mean Newcastle beru ke nyigario mono starts now don't want neno gen moti me bag come Newcastle biono ke strategy moma ken ma winyo kede ken ma chalo manager ma mego ber ka wajende gen gi ngeyo ni Arsenal gi biono gi to ma gi building kangech now building odiru kangechi Newcastle we gen gi yopeo me neno ni gi pressing Arsenal ma pia ben go karba box 18 ma mege ene ke neno golo me ario keda Declan Rice team mekere
and kid ma David Raya gweyo kere well good on uno mere dong muleme umora so Newcastle be very tactical ma kien ginyeke o chok kuber ka pressing down mere chok ngiyan mai kida Arsenal team ke Manchester City koma icheri cha oriemo diru wakia cheki tung board goalkeeper mona gina Newcastle team kidong ber mi ari ogutu man to man ma kibere koma Newcastle Grimares obere kom Declan Rice huh du ngero mo ke kan midfield Kenya peke ye ki kid la to mo ke kan me ber ki kero me timo gi mo ke kan me ngwech kono ko dilu ingwenye manak no gam dilu ngwenye manak no ki ngolo wiyo so Newcastle team strategy mabe mo well go Arsenal purely Arsenal obero we Arsenal don pe wa ki ni ker mo ke kan ke ner kida to no work Arsenal pe obero ki kid ker mo me to ko dilu mane wa ne kida ju gi to ko dilu ene waro ngi Newcastle ki physicality ma meg wa ngi Newcastle kid ma chalo ki polkar ki peru ki ker mo ne en man me to ko mere ki tek kom ene gi obero tie kere ma obero gin mabe bod Newcastle an mere ki tama goyo ma Manchester goyo ma Newcastle goyo ke Arsenal tiyo me 100% mabe piane kero ma Arsenal tweet kere me togo la wone pe obero kit kero mo ke kan ma in ni kuma be nerne kero ni kero me logi kobe Newcastle bino ki miri me loyo ki kobe kid machalo ananeno kere eto Arsenal bino gen tamane Newcastle gwaka gube bere ang'e gi gwako gos gi ariyo ma gumor ki Emirates no Newcastle bino me bere ya nyim man ki luone front foot ki kome bien ku waja kama ling ni gen pegiti underdogs gi miete gen low to ene because gen be gi chero nga I finals baba ng'e Newcastle chero finals kong mi achel bana I season ariyo mana ng'ich ki goya finals ma kumbere dak yeno dak chair final in kono get go beto ka chelki man makelwone either Tottenham or Liverpool gi Tottenham go beto en chabet en dira ne ci waneno nga mo karo ka ngen mo karo go ma Newcastle ato Arsenal ba lotua pa Arsenal mero ki ye ka dogo mero ki kad pong bab get ba ki waje kene me achel kida neno kene Arsenal pege plan B kay nen dong tuo do moko kibot Arsenal mai tuwe mere dong wing tuwe dong ma avase ma dong Odegaard la wu poti mo gi mo lu kulu kachel kay nena mot eto kin ma Arsenal do tuo ke lo tua pero mo yeni gitika tuo kong semi-finals kutuo volo moma kwenye bepe lutuo weng actually be away be Arsenal e poto be Newcastle you tuo mabe o karo mo we dong Arsenal bober ki kit care mo kan metimo gi mo kan magitwa temo nene ben geno nullifying almost gi mo kan kono crosses okay ngolo kono passes ko ngolo watemo wangulo en magi wagi temo wangulo wa par chele dile weng polo charo on tagero beru nyigadi atek nyiga yedek wakibe be ma me comfortably magi mama ni kong nyurni Arsenal no tigi care me lo to mala wone pare kid ma ananeno kere Arsenal kid ma Mikel Arteta ti me kere ilok ma chat ke will pe me will do nyik le to mo ke ken pi summer and I mean pe winter and mo karne ba eno ti ma beko Arsenal no mero striker kay nero kid ma Isaac ko to kere en type striker ina yemir Arsenal will yellow too and type eno makilone type striker eno mabiru mere prolific mano iningi ni kai mi udiri tiene wang mo moro nyo wang mo mi pass kai neno kero ki bullying kero Saliba gi Gabriel gila wo jone gibe no beru raj but Arsenal too beru raj eto anyway moro gere kid mo time kere Arsenal ki go gi golo maromo Ario e kom jero kidong bena ki gangi kar mo gutuka Emirates ki go gi bena Ario manyuti aggregates weng dong ki go Arsenal ye gola angwen e kom jero Arsenal ki Carabao Cup dong gi pe ki ko mo ki ken ma pat ki dong riemo ko Premier League ki dong riemo Champions League babbe pa gena lo ni Arsenal ki kar menga me lo to ene nyo me better Champions League away ma Arsenal ko ta Champions League last season gera go e quarter finals which is good ato mechero Champions League me winning Champions League ma ene ba again Premier League bena no Liverpool team ando karo twinge ye Liverpool po be mio kit ker mo ke ken Arsenal betimo gi mo ke ken ni work ki ter ki ko Premier League because party kan ka kwe ma Liverpool be kwanye points o megi Arsenal mere dong
are you giet ken machala buju kere ni to ko mo mane dak Arsenal to ma dong ngi wek wano ne Arsenal do to kom to ko gen ti ka chera yweyo mana Dubai wa bi neno ne ngi ne ra pa ka gudu ka gwak gi chera on a run ma dong peki goye gi lo ma gi to ket ma mir gi to ker ker kar chama go chera Dubai ne gudu go lo to ko wengo losing to achele kana ko Aston Villa. Let's hope ni to ne bu ber ko meno ka gi on dugu ci oloto watigi gen bat kum kano a season pa Arsenal dong a waja ma ti kama leng utumo wa ngi tammi wa ngi ken ma chala tam kay lokom to yani wa nan to pa Liverpool ken mo ber ken ma tinne ci benato wa nan ken no jime ne war ke wa ngi ni Tottenham lo ya chel nil kar ma gen gi tie ko a gang pa Tottenham mando ngi ti chere Anfield wa ngi ni Anfield pekato mogo kone da ka bi jwar Tottenham Tottenham be pekit ke to ko be kin ma chala ne ke but abi mean will predict the lineup gi nga gi jimmo ken la chen man anytime be TV wa ngi tami e ko to pa so ke Newcastle ngo mo biro marach ngo mo wa Arsenal polo to ko eni ci wolo to wa neno gimmo ken ma ken ma chala no to war ke wa bi ber ka kilu lo kom to kar ke kare di chu e channel man me tami be ke donc jibi yob ma pol ma tie tami be peking wa bi ber ka kilu ne ke neno wolo to bere wa be terra lokom to wa tawane wolo to wa kel kong leba chule pen YouTube mat kelu la to lokom to leba chule pare wano ngomero kat eno be chalo yin mano etie ken gang kenya mai rom neno ne nen wa kolo to wa nyoko ka chel mi nak tammi wa komero wona nyim ki kare men neno ni to wolo to ben wa chwa to magang ki to ma wa duchu ko ko for the 12 fo neno wa mediki subscribing ka che subscribing for